Afurika nk'umugabane ugizwe n'ibihugu 54 uretse amashyamba, imisozi, ibibaya ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima. Wihariye n'amabuye kandi akomeye cyane kandi aremereye ku gaciro k'umunzani w'isi. Ariko ibyo byose reka tubisimbuke turebe ku bijyendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Wahise ubyumva ni ingendo zo mu kirere. Nk'uyu mwaka dusoje 2025, buri wese yagakwiye kwibaza ati ese ni sosiyete ikomeye muri Afurika mu bijyendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Mureke twiga ubwenge bushya maze tumenye sosiyete 10 za mbere zikomeye mu bwikorezi bwo mu kirere. Turifashisha amakuru yagiye ava ku rubuga rwitwa Skytrax, akaba ari urubuga rufasha mu guhemba amasosiyete yagiye yitwara neza buri mwaka. Murakaza neza ku gicumbi cy'ubumenyi. Murakaza neza kuri Dive Corant Official, ahacukumburirwa ubumenyi buri inyuma y'inkuta z'umwijima. Nje ndi Dive Corant, mbahaye ikaze. Tudatinze aha turasanga sosiyete y'indege yitwa Fastjet. Iyi ni sosiyete iherereye mu gihugu cya Zimbabwe. Iyi ngiyi ni sosiyete yigenga, akaba ari nayo ikomeye kugeza ubu muri iki gihugu cya Zimbabwe. Gusa ku rundi ruhande muri iki gihugu cya Zimbabwe, indege izwi ku izina rya Air Zimbabwe ari nayo ndege ya leta imaze imyaka ihura n'ibibazo by'ubukungu kubera yuko mu myaka ishize yagiye ihagarikwa mu ngendo zo mu Burayi bitewe n'umutekano w'indege zayo zishaje. Gusa muri 2025 leta ya Zimbabwe yagiye igerageza kugenda ivugurura ubwoko bw'izi ndege kugira ngo iyi sosiyete yongere igaruke ipiganwe ku isoko rya Afurika. Gusa ku iyi sosiyete ya Zimbabwe ifite ibibazo ntago bikuraho yuko hari indi sosiyete ikomeye muri iki gihugu ari nayo twatangiye tubabwira bayita Fastjet. Muri make Zimbabwe yahagarariwe na sosiyete yigenga yitwa Fastjet, mu gihe sosiyete ya leta yitwa Air Zimbabwe ikirwana no kwiyubaka kugira ngo isubirane icyubahiro nk'icyo yahoze ifite. Indi sosiyete ikurikiraho yitwa Kenya Airways. Ubusanzwe iyi sosiyete izwi ku izina rya Pride of Africa cyangwa se icyubahiro cya Afurika. Ubusanzwe iyi sosiyete ikunda kwibanda i Nairobi, ari nayo ikunda guhagurukira kugira ngo yerekeze mu bindi bice. Ikunda gukorera cyane cyane ku kibuga cya Jomo Kenyatta International Airport kiri impande ya Nairobi. Ubundi igahaguruka ikerekeza mu burasirazuba bwa Afurika ndetse no mu bindi bihugu byose bya Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Mu mwaka w'1996 iyi sosiyete niyo yabaye ikigo cya mbere cya leta cyigenga muri Afurika, privatized, aho imigabane yayo yatangiye kugurishwa ku isoko. Muri 2007 Kenya Airways yinjiye mu itsinda rikomeye ry'indege ku isi rya Skytrax. Iri tsinda risanzwe ririmo andi masosiyete akomeye cyane harimo nka Delta Air France ndetse n'ayandi. Ihita iba sosiyete ya mbere yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ibigezeho. Mu bihembo biheruka bya Skytrax byo muri 2025, Kenya Airways yaje ku mwanya wa 7 mu ndege 10 nziza muri Afurika. Iyi sosiyete rero ikorera mu byerekezo binyuranye, aho ihuza imijyi irenga 40 cyane cyane muri Afurika, uburasirazuba bwo hagati, Aziya ndetse n'Uburayi. Ingendo zayo zikunzwe cyane zirimo izerekeza London, Amsterdam, Dubai, Mumbai ndetse na New York. Akaba ari za ngendo indege igenda idahagarara. Indi sosiyete y'indege ikurikiraho bayita Royal Air Morocco cyangwa se Royal Air Maroc cyangwa se nanone usome Royal Air Maroc. Iyi niyo sosiyete ya mbere nkuru ya leta ya Maroc, ikaba iri imwe mu masosiyete makuru muri Afurika. Iyi sosiyete ikunda kwifashisha ikibuga cy'indege cya Mohammed wa gatanu International Airport kiri Casablanca. Akaba ari imwe mu masosiyete y'ingenzi mu guhuza Uburayi, Afurika, uburasirazuba bwo hagati, Amerika ya ruguru ndetse na Aziya.
Mbere na mbere iyi sosiyete yashinzwe mu mwaka w'1957, ikaba imaze igihe kinini itanga serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere. Muri bya bihembo bya Skytrax yaje ku mwanya wa 6. Iyi sosiyete kandi yakomeje kugenda yagura ibikorwa byayo kuva mu mwaka w'2020, aho muri Mata 2020 Royal Air Maroc yinjiye mu itsinda rikomeye ry'indege ku isi rizwi nka One World. Iri tsinda risanzwemo andi masosiyete akomeye ku isi harimo nka Qatar Airways, British Airways ndetse n'izindi. Ihita iba indege ya mbere muri Afurika yinjiye muri uwo muryango. Iyi sosiyete kandi ikomeje kugenda yagura ibikorwa byayo kubera yuko ifite intego yo kuva ku ndege 50 muri uyu mwaka w'2025 ikagera ku ndege 200 mu mwaka w'2037. Ndetse kandi nanone mu rwego rwo gukomeza kwitegura igikombe cy'isi kizaba mu mwaka w'2030, akaba ari igikombe cy'isi kizabera muri Maroc, Portugal ndetse na Spain. Maroc yakira indege nshya za Boeing 737 Max 8 ndetse na Boeing 787 Dreamliner. Naho mu byerekezo iyi sosiyete y'indege igurukiramo ni ibyerekezo birenga 80 ku isi hose. Indi sosiyete y'indege bayita Egypt Air, cyangwa se kandi nanone indege nkuru y'igihugu cya Misiri. Iyi ngiyi ni imwe mu masosiyete amaze imyaka myinshi cyane ku isi kubera yuko yashinzwe ku itariki ya 7 Kamena 1932. Yahise iba indege ya mbere muri Afurika itangiye gukora ingendo, ibi ya 7 ku isi hose. Iyi sosiyete yaje kwigenga mu mwaka w'1949. Gusa muri iki gihe yashingwaga yitwaga Misiri Airwork. Gusa nyuma yaje kwitwa United Arab Airlines. Bigeze mu mwaka w'1971 nibwo yafashe izina ryitwa Egypt Air risigaye riyiranga kugeza ubu ngubu. Muri bya bihembo bya Skytrax World Airline Awards 2025, iyi sosiyete yaje ku mwanya wa 5. Yatsindiye ibihembo byinshi cyane harimo nka Best Airline Staff in Africa, cyangwa se abakozi b'indege bafite serivisi nziza muri Afurika. Irongera kandi itsindira ikindi gihembo cyitwa Most Improved Airline in Africa, cyangwa se indege yateye imbere cyane muri Afurika. Iyi sosiyete ikomeje kwagura imirimo yayo, aho kugeza uyu munsi isigaye ifite indege zirenga 70, igakorera ingendo ahantu muri Afurika harenga 80, Uburayi, Aziya ndetse na Amerika. Naho kubigendanye n'umutekano wayo urizewe cyane. Indi sosiyete bayita Air Mauritius, cyangwa se nanone uvuge indege nkuru y'ibirwa bya Maurice. Iyi sosiyete kandi nayo ikomeje gukora amateka agiye atandukanye kubera yuko iyi sosiyete yashinzwe mu mwaka w'1967, itangira gukora ingendo ntoya zihuza ibirwa by'abaturanyi nka Reunion, Rodrigue ndetse n'ibindi birwa. Hagati y'umwaka w'1970 n'umwaka w'1980, iyi sosiyete yatangiye kwaguka, itangira kugenda igurukira mu bindi bihugu ndetse no mu mijyi itandukanye harimo nka London, Paris ndetse n'indi mijyi itandukanye cyane. Ni naho byatumye iki gihugu cya Mauritius kimenyekana nk'icyerekezo gikomeye cy'ubukerarugendo. Muri bya bihembo bya Skytrax twababwiraga, iyi sosiyete yaje ku mwanya wa 2. Igihembo cy'indashyikirwa iyi sosiyete yahawe ni igihembo cyitwa ngo Indian Ocean Leading Airline 2025, cyangwa se bivuga ngo indege iyoboye izindi mu nyanja y'Ubuhinde. Serivisi z'iyi sosiyete zihagurukira ku kibuga cy'indege kiri ahitwa Port Louis, hanyuma ikerekeza mu bihugu bigiye bitandukanye mu Burayi, Aziya, Afurika ndetse n'Uburasirazuba bwo hagati. Wakongeraho imiterere y'iki gihugu, kuba kiri mu nyanja ndetse no kuba gifite indege, bituma iyi sosiyete bayishyira ku mwanya wa 2. Indi sosiyete ikomeye muri Afurika bayita South African Airways, cyangwa se SAA. Iyi ngiyi ni indege nkuru ya leta ya Afurika y'Epfo, akaba ari imwe mu zikomeye muri Afurika. Uretse kuba South Africa ari igihugu gikize, kikaba kiri no mu bihugu 20 bikize ku isi, iki gihugu gifite n'izindi sosiyete zigenga z'indege zikomeye, hari nk'iyitwa Fly Safia, hakaza n'indi yitwa Lift. Izi sosiyete zose zifite umwihariko wazo. Duhereye kuri South African Airways, ari nayo ndege ya leta. Iyi niyo ndege nkuru ya leta ya Afurika y'Epfo, kandi ni imwe mu zikomeye mu mugabane wa Afurika. Yashinzwe mu mwaka w'1934. Ifite amateka maremare mu guhuza Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse n'utundi duce two ku isi yose. Tugendeye kuri bya bihembo byagiye bitangwa twababwiye, yaje ku mwanya wa 4 iyi sosiyete. Umwihariko w'iyi sosiyete ni uko nayo ari umwe mu banyamuryango ba rya tsinda rya Star Alliance, cyangwa se ihuriro ry'indege zikomeye ku isi. Iyi sosiyete kandi yagiye itwara ibihembo bikomeye cyane bitandukanye harimo nka Cleanest Airline in Africa.
igikombe yatwaye mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ikorera ingendo mu mijyi yo mu gihugu imbere ndetse no mu yindi mijyi yo mu bihugu bigiye bituranye n'iki gihugu ndetse no muri Afurika muri rusange, harimo nka Harare, Lusaka, Yakara ndetse n'ahandi. Naho iyi sosiyete ya kabiri yindi yo muri iki gihugu bayita Fly Safari. Iyi ni sosiyete yigenga yo mu cyiciro cy'indege zihendutse. Dukurikije bya bihembo byagiye bitangirwa i Paris, iri ku mwanya wa 8 muri Afurika muri rusange, kandi niyo yahawe igihembo cya Africa's Best Lower Cost Airline cyangwa se indege nziza ihendutse muri Afurika mu bihembo bya Skytrax byo muri 2025. Indi sosiyete yigenga yo muri Afurika y'Epfo ikomeye cyane kandi yaje muri iyi myanya 10 bayita Lift. Iyi ni sosiyete yigenga cyane cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo, yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Muri bya bihembo byatangwaga, iyi sosiyete yaje ku mwanya wa 9 muri Afurika, ikaba iri ku mwanya wa 2 mu ndege zihendutse muri Afurika. Ibi ngibi bituma igihugu nka South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo kiza mu bihugu bikomeye ku isi, kubera yuko ubwacyo mu myanya 10 ya mbere cihariyemo imyanya 3 ya sosiyete zacyo zibarizwa muri iki gihugu. Hano turahasanga Rwandeya. Ubundi Rwandeya ni icyahoze cyitwa Rwanda, cyashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1975 kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Iyi sosiyete ntabwo yakomeje gukora nk'uko yari isanzwe ikora. Hanyuma tugeze ku ya mbere Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2002 hashinzwe Rwandeya isimbura icyahoze cyitwa Rwanda, cyari cyarashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1975. Gusa iki gihe mu mwaka w'ibihumbi 2002 cyitwaga Rwandeya Express, igakorera cyane mu bihugu by'abaturanyi. Hanyuma bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2009 Rwandeya Express yahagaritse gukomeza kwitwa gutyo, ihita ihinduka Rwandeya. Aho gukomeza kumvikanisha nk'ikigo gitoya, ahubwo yahise iba sosiyete mpuzamahanga, ihinduka ikigo kinini mpuzamahanga, gitangira gukorera ingendo ku migabane itandukanye y'isi. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2011 Rwandeya yakira indege yo mu bwoko bwa Boeing. Nyuma yaho gatoya Rwandeya yatangiye kugenda ikora ingendo zigiye zitandukanye mu mijyi ikomeye ku isi, harimo nka Dubai, Mumbai, London, Brussels ndetse n'ahandi. Ikindi Rwandeya ikomeje kugenda igirana umubano n'amasosiyete agiye atandukanye, harimo nka Qatar Airways. Ibirushije ibyo ngibyo kandi Rwandeya ikomeje kugenda ihabwa ibihembo bikomeye cyane muri Afurika, harimo nk'igikombe bahawe mu mpeshyi z'ibihumbi 2025. Ni igikombe cyitwa Best Regional Airline in Africa, cyangwa se bisobanuye mu Kinyarwanda ngo indege nziza yo mu karere ka Afurika. Iki gihembo bagikuye mu bihembo bya Skytrax byabereye i Paris mu Bufaransa. Muri Kanama 2025 Rwandeya yakiriye indege ebyiri nshya za Boeing 737 kugeza kuri 800, bituma umubare w'indege ifite ugera ku ndege 16. Gusa Rwandeya hari ingendo zimwe na zimwe yagiye ihagarika. Izi ngendo yagiye ihagarika byaterwaga n'ubusesenguzi bw'ubucuruzi cyangwa izindi mpamvu runaka, harimo nk'ingendo zerekeza Cape Town muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo mu mpera z'ibihumbi 2024. Ubu ngubu Rwandeya ni imwe mu masosiyete akomeye muri Afurika, kuko kugeza ubu ngubu igurukira mu merekezo arenga 25 yo muri Afurika, Uburayi, Uburasirazuba bwo hagati ndetse na Aziya. Hanyuma twakurikiza urutonde rwa Skytrax World Airline Award yatanzwe muri uyu mwaka, tugasanga Rwandeya yisanga mu myanya 10 ya sosiyete zikomeye muri Afurika.
nta guca ku ruhande ku mwanya wa mbere turasanga Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines iyi niyo sosiyete ya mbere ikomeye muri Afurika. Ubundi iyi sosiyete yashinzwe bwa mbere mu mwaka w'1945 yari ku itariki 21 Ukuboza. Yashinzwe n'umwami w'abami Haile Selassie. Uyu mwami yafashijwe n'ikigo cy'abanyamerika cyitwaga TWA. Hanyuma Ethiopian Airlines yatangiye gukora ingendo zayo ku mugaragaro ku itariki 8 Mata mu mwaka w'1946, aho indege yayo ya mbere yahagurutse Addis Abeba maze yerekeza i Cairo mu Misiri. Ethiopian Airlines ikomeje kuba indashyikirwa kuko iyi sosiyete niyo yatunze indege za rutura za jet kuva mu mwaka w'1962. Ikindi kandi iyi sosiyete niyo sosiyete ya mbere yakina indege za kijyambere zizwi nka Boeing 787, hakaza yitwa Dreamliner 2012 ndetse na Airbus A350 yaje mu mwaka w'2016. Iyi sosiyete kandi usibye no kuba ari iya mbere ikomeza kugenda ikorana n'amahanga akomeye cyane ndetse igakorana n'ibihugu byo mu karere harimo n'u Rwanda. Muri Kamena 2025 Ethiopian Airlines yizihije imyaka 50 imaze ikorana n'u Rwanda. Kubera yuko n'ubundi iyi sosiyete ikora ingendo 21 mu cyumweru zihuza Kigali na Addis Ababa. Ibi ngibi bifasha abaturage b'Abanyarwanda kugera mu byerekezo birenga 150 ku isi. Muri uyu mwaka w'2025 Ethiopian Airlines yongeye gutorwa nka Best Airline in Africa ku nshuro ya 8 yikurikiranye mu bihembo bya Skytrax bya bindi nababwiye. Hanyuma ikindi wamenya kuri Ethiopian Airlines nuko iyi sosiyete ifite indege zirenga 160. Izi ndege zigurukira mu byerekezo birenga 140 ku isi. Hanyuma mu kigero cy'ubukungu muri uyu mwaka iyi sosiyete yinjije akayabo k'amafaranga angana na miliyari n'ibice 6 z'amadolari y'Amerika. Umaze gusobanukirwa zimwe muri sosiyete za mbere zikomeye zitwara abagenzi mu ngendo zo mu kirere. Buretse gato, uru rutonde twarutonze dukurikije ibihembo byatanzwe na Skytrax. Ni ibihembo byatanzwe mu mwaka w'2025.